State Convention amai pi Tezpur Hazara Pukhuri Pathwa Klamalong Kipadopon. Langlok so hawara long rihing ame kihing tang tipin pen rihing ame kacha thora bill kele. Difu inglong chingri lo kimona dowan kimi kang pula pen ruptalin karcho amai mesen pen ke pachun. Assam Sahitya Sabha la pen KSC inglong phol tum pen wushu ke pathua bang pi hongbari timung pia phan karcho. Kardom, Karbi Prime Time along penili, Willoburn Krupi, non beer tang ton pen RJ tha. Tezpur Hazara Pukhuri Pathwa Klamalong thang thang nipai ECR ni pen, nipai hini arnian ninia baha. BJP State Convention MIP, Mason pen ke pachun pona beerta pherang ke pen card news along beerta na pale. BJP State Convention MIP ki jut CR ni mate thang thang nipai hini arni, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang, Matum Lun Singh Teron, Khon Singh Rongpi, Roton Teron, Madhurjot Hekel Phukon, MAC Atum Ram Singh Timung, Pawan Kumar Rai Lapen Rina Terang Pi Atum Chitong Dun. Anparta Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong, along BJP Asong along Klem Bang Phubang Pi Atum Ta Chitong Dun. Laso Mailong Asamang Kang Ratchari Kithegeding Lapen BJP Asong Klem Bang Phubang Pi Atum Chitong Dun. Mailong BJP Asong se Kepang Tang Thek Japan Lapen Asam along Ria Long Sitame, Kaching Thora Sai Mukang Thulpon Japan Pen Anparta, Non Kewangji Lok Sabha Kilikalong BJP Asong Pen, Kachitoy Dun Atumapan, Kipahai at Japan, Hai Hui Jasemet, Kachatan RDP Pon. Lapen Citizenship Amendment Bill 2016 na puthak ta Assam Arloke Doa Khayapan, Koana ke mi Lapen Koana ke Hinu, Kadokavelam, Kachatan Aklong Palidam. Students and Youth Council Central Committee, District Committee Lapen Constituency Committee Chelang Pet Pen Long Niadim, Hanjang Langso Lapen Bornir Ja Along, Thang Thang Nipai Hini Arni, Prime Minister Narendra Modi, Assam Chief Minister Sarbanana Sonowal, Finance Minister Himanta, Bishwa Sarma Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM, Tuliram Ronghang Amepi Mekekai. Alang litum pen Citizenship Amendment Bill 2016 ing thanang ji la pen BLT Accord Clause 8 papai nang ji puke hang pado. Constitution alo along kibitang Article 244A arona teng pen Autonomous State Karbi Anglong la pen di Mahasao Phan Pinang ji. BJP pen Election Manifesto along Karbi Anglong la pen di Mahasao Phan Autonomous State ki pijalam chak comment to si papleng po puta karju padopon. Jong si papleng pledet pulo te rata phan kachong thuilo puta akoy pipon la pen kibang jilang apor hod ralatum ing sai pamik sikilik jokdang kok puta Pachini. Dogmoka Subdivision Electricity asai kam ke parloang kang langlong so sikari rong hangarong lapen rong pripho arong oratatum rihing ami chethorlong lepin pensi electric bill kipinang ji alo ke pali dama puthak non hedjong pherang ki pen birta nang pali. Kedamtang suri hini da krener kep lapen kriser kep aning kanang bong sorkar pen atokano rihing ami kililia dimalong anta kapali Japan sai deng pondo lason si langlok so hawara long ta rihing ami ari kihing asai pado ponlo sitami contractor pen kaslama sai ki oi thekti ga jok rihing ami ari kihing non anta pableng thek thelang pusi langlok so rat atum pherang kia phan than pachini laposon kaslam patang tipin pen rihing ami bill langlok so rong rat atum phan ki paleda ma jok rong rat atum manghu prong luputa pachini Namalam sopor phan bir tamu intapan iksina. Simonjir Children Park cum picnic spot,
place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kinds of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, Class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like Boys and Girls Hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Tharwe alam, Theso alam, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihenamo people tharbirtalo wangthulo. Diffu inglong chori lokhimona dowan kimi tangthang ni phai isiarni kang pulapen ruptalin karcho mesen ben ki pachun pona birta pherang ke pen birta nang pali. Inglong chingri lokhimona dowan kimi kangpu hempu kurusar modon inti handshake arideng besi ingpu ponlo apithu ruptalin karcho amaida ingpu ponthu lokhimona dowan kimi kangpu lapen ruptalin karcho amaya long maipu ron sing teron DLCM inglong chingri pensi chapa hempu ponlo maya long aluhia man pen Karbi Anglong Autonomous Council, EM Jagat Singh Inti, Thon Singh Terang, Maipu, Lokhimon Sangha, Long Singh Teron, Member Secretary Dibrugarh, University Assam, Lapen Penangan, Lokhimona Doan Kiri Batum Chetongdu. Kep Angdeng, Assam Sahitya Sabha MIP, Kepaman Ponalong, Thangthang Nipai ICRni, Karbi Anglong Pen Wushu, Kepathua Bangpi, Hongbari Timung Pia Phanta Karcho Pona Birta, Kadni Sahem along Birta Napali. Assam along Ria Parman, State, National and International Langkang along Kipatu Pencheng Lok Pregjam Ahin Kachipate Ki Undun Mate, Nong Ekilong Dun Abang Pubang Pia Tumapan, Assam Sahitya Sabha Hin Pen Karcho Sai Kedeng. Labang so Karcho Ajay Megalong Non Hejong, Jharkhand, Ranchi along Kepaman Po National School Wushu Championship along. Assam Abha Karbi Anglong Assami Hongbari Timung Pia Phanta Archupon. Lapen Halapu Karbi Students Association Inglong Po Tumpenta, Karbi Ningkan Kimika Talona Jaimek Ang Mornikang Sama Porhut, Hongbari Timung Pia Phanta Archupon Pusibirta Ripton Long. Non Hejong Langlok So Habar, Sikari Rong Hang Arong Along, Kan Rong Rong Parlapen Asupul Long Si Rong Paratum, Karbi Ajutang Keparing Jiapan, Mithanga Hemalong Hachake Kan Kepadupon Birta Nangli.
non owi kimi akai karbia jutang kachini ne pen viranga sonsi theklong laso pen matha dam si langlokso sikari rong hang arong kan rong rong phar la pen asopolong sing rong pharatum karbia jutang kapareng japhan ame thanga tumahem athik khubalong hachake kan padu arkoi sokroi pu karbia tumki pu ateng pen rit pen sokroi deng pon paprangsi hem puru phandar an rim si research janga tum pen hachake kan padu pon labang so sai long nimroko marun sipo sing rong hang la pen long ki krap sa tum si nimroko majutang chok lim pen sai pachun pon tum Karbi aron bare mate hong hari tum jutang imthang Karbi jungjung jutang do polam kini dam sini tabe matha tolo la sini lo songko biheng ko nili hem aprang nili pu age sar hutulang ada kacang ikan do nili thaidu nila ha so porhut tasi Karbi dum ta hacha ikan do polam kini dam sini tabe matha lo ni tum hem si chingbai la si tasi nili tum klem polo chingbai polo chitong sar si la si ni tum kethek bangawe sitame ni tua kethek duhan ridam lo aron mane kaprek prek jam matum kaprek nili tum owe kimi atum kethek he tum do piglang la sinili hin pen matha ponsi kaprek prek jam arong pe sitame nangdun pen alang le tum nangpa kethek ser tum sitame nang pathanu no nang ba kethek he tum ta pachini pono nang matha ponsi nili hin pen mane hachage kan mate itum sok Karbi sogroi dim tim pen nili tum lukhi lume ki pon ni phan sini tum ene Hopukan nili polo ake sar bralo lage arnam ni tum hemtar pen langsung kopi rong ni dah sikari ro harong nali tum rong sima mate nali tum jungjung lo jungjung la bangke tum kedam tang tamila son claim pon no mate no dam tang ni tum biheng ko ni tum laim pe lang thalo nili mane biheng ko ni ja biheng lang sudu ko er hulang tho asudu nili thek nila claim lo aprang nili phua kai hu patai hini claim lo ni thek nila sidame non ma ke nili phua kai lo nili phua kai pen ma ke non first time lo lag si ni kan thom bi ni tu pining first lo ning deng si lo muning tar thang 2020 sidame ni tum ako ing deng hini hachai kan ke pon po ako 2021 sidame ni tum hachai kan ing deng thop pachok pon po so sing thur bon na Bokolia rong supia long ta kedam tang aning kana son thak thaksi thang thang ni phai siar ni Karbi lamet amai Bokolia ropen Karbi ningkan kimi ka talanduna birda kani sa hemalong birda nang pale Karbi lamet amai Bokolia ropenta Bokolia sangkura hiti along Karbi ningkan kimi talondun bangso amai along Karbi lamet amai tiripi amai akontun bangkam sing hanse pen aluhi sarpo aman pen chitong dun la bangso amai along non het jong ki paman pon Karbi lamet amai ningkan isek amai pi along tomo barim ke tok cipate along adun thu nong e ke long dun abang phukang bura terang aphan sitami archo pon pusi Karbi lamet amai Bokolia ro chun bang sonjoy tok bipen pachini Karbi prime time birta bangkila pans kang ton paniklo dumai thakme korang thu